Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Hadin balakot ka samoy trekam jong kinongkit kam barim ka ribhoy dorbar hakakat waiterik ubnay nailar arajar arpuway kalajit penthamay biang ye kinongkit kam kiban kit ye ka lingkor na kabentaban syakri ye ka them ribhoy halor shibon ki kam kibadang sateng ya kibakum ka kinhon ka ribhoy dorbar kadang angnot ban pendep na kabenta ka bahakamiat hakatem ribhoy baro ka way Hagani ka jingjit ya kinongkit kam batmai uba RB shadap ula sya pen khamti biang kumu presiden batmai haka jaka jong uba RR makdo kadba uba sunlight shadap ula sya jit kumu general secretary bat uba IK lapang ula sya jit kum u joint secretary Hagani kasngi la sakilang ru da u Dr. Didi Lapang ubadayu Chief Advisor jong keribhoy dorbar nang tadi ki nongmi khmat ki bakentop ya uba Meral Bonds Aim ubadayu MLA jong kenongpo constituency uba Balajit Rani ubadayu MDC jong kenongpo constituency uba Charles Marngar ubadayu MDC jong Mauhati constituency lembat ki wei di khot bat ki nongelam jong keribhoy dorbar Kadang kau nga empau joso ya ulai bahag ni kasni kakadway tarik kung naigos arajar arway ilala mempendep ya kajingjit ya kinungkit kam kibat kuma katem jongi kuat kum ka constitution jong kari boy dorbar kolong laisnem ke menta kasni nila jit mai bat nila IT ru menta kasni bat nga empau joso ya kitkot jong kari boy dorbar baro Kila ai di sini anga kumu presiden lu kubat mai bancimpi ya kan kam kabakhia bancimpi ya kam kumu presiden kari bodor bar ngasutu bangadang long badang duna akil yang baru wala dang ala persiang bantre ya kikam ini ban long bode kumu nong yalam ngadang sutu hala de da ngadang kam sibu duna aga bangadang don kamru ya ka jera Jom kini kitkot kibatang kesendak jom akam tame Dr. Didi Lapang kumbu Chief Advisor jongi bolong ru living legend jom kari boy dorbar budang im hadu menca hadu kini kisni dema ibala seng ya kan ka riboy dorbar haus nam dukusan rengkat bat kijong padarsni bat kini bat kane kari boy dorbar menta kelak cross ya ka sanpus ngam Bat nyimpat lah pandai sibun kikam nak kebentar ke boy. La sisa lang bajong kang nilayo ya keneka distrik kejongi kari boy distrik. Agak po kejelam jongi Dr. Didi Lapang, kubu chief minister, kubu founder, jong kari boy dorbar. Bat hadu mentai dengan dorbar ni. Ini skam balang ba keneka jintrikam jong kari boy dorbar. Inang lah penteng nak kebentar ke Islam. Kajing lang jong ki lokal MLA yang ni. Kubu iba Meral Bond iba Jesse Marngar MDC nangta kijong iba Jason Maulong jong ba Balajit Rani MDC iba Juya Treban lang ban ni man la ka po ni pen pa ko songo iki badilang ba ka ni jias no ti jong ki pangila man tanya jong kakam ke kumu presiden ubat mai
Sim yang ne kakam dari Josorin bat ngan persyang ban le lane ban yalam ya kali bodor bar kano kaba ngadon kabor ban le te kan katu kan lagi poin ji bang aku ban sim tum ka jikit kli apo ka yalam ka jonga beneng kong kalong ka development ki babun ki jongkam aga dori boy itu kabar ka interstate border kade ka kam ka ba apo gini ki kendat yo kami sibun ka hurigura bat ngingin skam balong ba kari bodor bar minang la bani keren ya kini ki kam kapur uju nimla ban len bakane kadi ka por ha baka klam ka don baru aku itu sei ni kum kari bodor bar ngian ini ya don ben kadam ha ka ban pensyai saki lok jor ki jong pakai sim ya kane ka tika ka balong ka lat jo ki jingeda na ka bansa ka jengkot ki dikhia ka jong ni kum juru ngan simpi yang kane ka kam akatagor ko ka bangin khalanyiru ya ki hima ya ki rai ba ya ki ilaka ke jongi memang de lang ba jongki mangila banyo ya ke sisar ka bakul ka basuba kunjuru ya ka bakadu ya ka organization jong kari bojor bar kari bojor bar kadang kam ki beriu dan ke dikli ki badon ke jing sufia badru ki ba IT ban train nak bantai buka nak mencak dia seperang nang syakmat kadu nga ai kublai ya ki kun samla jong ibaro jong dori boy badang supa sa ne ka HSSLC bad ka SSLC ni ai kublai ki baro nak mencak dia lab ha jong ki batla pas ha ki examen ki jong ki bad kunjuru nak mencak kun samla ki banyale nak mencak dua kisna ini long kendiat kejuran nang tengah kubu presiden Wei lagi mat kibang iladep pania keren mene aga komiti galong na kabita ka border issue berkasam. Ya aga jide bat kane ka issue nila thung ka wei ka komiti. Hapo ka jingalam jo ba Charles Marngar kum chairman ba pat hok normally kum secretary. Bat ka bakan thuk sa kum ba pendriwut kimi berikit khat. Bat kane ka komiti kan syong no marmar. Bat kan wanra ya kita kejeng aja mujung ka syaka working committee. Makanya ka border issue kali ko way nakimat ki bakum kali border bar ngin hapan sim ka mat kan kong ka ngide baliarap ya kini ki para do para snam ki jom ki badon kita kita kapo. Hang ini ka block 2 bat kita chana cha kena para sai ni ya kini ya. Kena makata ngin na kali border bar nim shong pelikti ndrei ni bu ya kene ka agenda wa kmat ba ya kene ka kam nila IT haki ba shong kam kloi no tuan rai report ba lang ba kene ka report ka ngin yo ngin sabha ya chau chairman jong ka regional committee na ka bendra ka kam ka nang kong hi ka bangila mu ka de na ka bendra ka patar kama administrative unit ka ba ka sarkar ka de ban upgrade no sya ka civil service Namar ka ne ka administrative unit kalan ya nanti mentala lai ko administration nadu ka por ka balabu akan apa but ang menta ya ka ne ka administrative unit kadon hakalenti ka bangi kuwa baka sarkar ka deban bu hakmat lagi ki adawa andre ka ne ka administrative unit ka bangi don menta hapo jong kene ka dong ka jongi ni kuwa baka sarkar kan bu ka hakmat badru ngila draft ya ka memorandum ban mentang kita pan ya ka appointment bak chief minister ban lei kendu yu suwa ka independent ladang iyo jela dangim yo ru admin jong ika independent ngin lei kum kari bodor ba ban bu ya kene ki ndek ngila dawaru bandon sa atli ki civil solution kawai kene ka eastern riboy kabaar ka de kusning civil solution ngidang bu sa atli bede ki sin na develop ka bangidawa kawai kene ka mau hati sen na develop kabaar ka de ka umden sen na develop kini kila rung hagamat ka jidawa ki semua wan penpau ka jing sengu na ka banta inong yalam ki betmai bakri hoi norbar madrasni layo ban jit jadi minum ekam ki betmai apo ka jing yalam kejong i mahe doktor Didi Lepa chief advisor jong
Ribhoi Dorbar adu seng ni ka nai spa san ila dan shibun kinong 3 kibala 3 minat top lem song thai ya kam ban budin na ga batai issue ki babun hapo Ribhoi district ni bat manda ka sini ni dan haganeka central executive committee na ga banta ban jin kinong kam ki batmai but we wish all the best na ga banta I ba arbishada ba simpi ku president man lem da klet ya iba RR sai makado presiden belum advisor menta ya ketinggian inti dengki report kumjuru ya I jana secretary mai basinti ba sunlight sada we wish all the best ya team hi baro hoye apo kajing advice apo kajing alam jong I mahe lapang lem ba baro kinokit kam ba nakin nang la bantri thamba hi ho di panlan kumbaka muto jom kari Ribhoi Dorbar ko ang teling niang nasno ban kentu ban ko por ya gi pai pa nang sosno jom ka Ribhoi district ka bi ke jom bangin long teli ka we kani de ko por ha ka bangin hab ban pen I ya ke jing ya teli adu kinong mikmat bi ke jom kinong yalam hati balang ko her kinong yalam sno kinong yalam ra ki hima ilaka borok Idang sibun ki isu kubangin ang hapon niya trail ka na dapat continue ka sa Ribhoi. Apo ka dinyalam jong advisor jong imahe lapang. Dai kinong kam gi mahakmat di Ribhoi Dorbar ni scam magini ki snam di Banangwan. Ilang yo ban budin ya ki isu Ribhoi Dorbar kalaju trail na ka port sa ka port. Katokan ni kimat ki balaju budin na ka port sa ka port kum ka jing continue ya ka pakma district unit sa civil subdivision. Jadi tersang ban kudin na kabenta ban yo ya ki sin RD block di Batumai ki civil subdivision di Batumai ko Ribhoi jadi tersang ban yo ya ki office trikam ki bakher hapo Ribhoi district yon kam ngajing trilang namar kata I wish all the best nang office ka Batumai ban kumjuru na ko ki issue babun ki bagina sim ki por ki banwan na kaliang ni kidong kmat ni tri kan na ko ki mentoy jing ki pai ba na snom ki dong ka Ribhoi Dorbar kan mereka platform kepada yang dong Ribhoi nadu mendan. Maka teng sekretari lima kira lenti ke baik berkelan berjauh siap berjauh thai mulai teng ni semua berkelan dari kesan ayu ba di prestom di kun somla di long kami bati ni ba jumi kan lama juga Ribhoi Dorbar kadang berkanang milo lagi sini pakai jengwai yang melung dong Ribhoi barang ni san Ribhoi sam kari jonga janjar ngam pa jopong per eden kari phalong kumta ni boble berkui ka dong Ribhoi dai ni trestom matmi ya gibril don so tepreu kiblei agba shakli ya kari pakai jaj boble doro agba ku yo blei ni age je ko ya ki nong song baroning ai je ko ya ka sarkar jami nadok mencuah adu mentabak ya teng ya kena Ribhoi ke jongi but nasim kena kabu komu cewa besar jongka Ribhoi Dorbar bagi kentu ya ki barok ki nong snong agi raj jongi agi sadarship ki jongi ki hima ki jongi bagi raj ki him jong itu ki don na po ka rinket bene jagong Ribhoi begin semua banyami sim tika ya kena ka jepang covid ke bamenta kebanginan dewan cip-cipune maka jing lab juga jing syai juga pertegi saintis welap maka jing tika kalau kalat banyada yang ru ka Ribhoi Dorbar ila penonggi seminar na penonggi jingelang lagi jing kentu ya ki rengba rai ki him same rai ya ki sardarship begitu ki hima ke bedaya ko dong Ribhoi makin corporate bangnya skam bakane ka Ribhoi Dorbar dongi nang nyaya le bani iba ka dong Ribhoi kadai ke yang bu jadi denjat jong nong shoman jua kumjuru yang wan sawan